Dostlar, mына biz Sarıkamış Aile Hükümeti'ne geldik. Hazır Sarıkamış Aile Hükümeti'nin centrinden 12 kilometre alыс kıştoosuna gelip konup şu bizdin bir tuğandardын үйүнө түнөp taң эрте чыктыk булай буюрса. Hazır элдер менен жөнөкөй диалог куруп ушул жерде жашоочулардын ал акыбалын сурап, анан эң кызыктуусу бул жака ушул кыргыз мамлекети түптөлгөндөн бери бир дагы кандидат же депутат эч ким келе элек экен да. Именно бул кыштоого. Бул жерде азыр 9 түтүн бар экен. Калган эми тандоо сиздерден, эми айтуу менден. Ошо бара бербей, мен бара бердим, мен бере албайм эч нерсе, чай да бере албайм. Мен болгону ушу күчүмдү берем. Өзүңүздөр аны таратып алып көрөсүздөр. Ошо сөзүн ушул бир шайлап жасап. Gelip bize bir ek o söz aytıp süleşip ketem deydi. Adan bir yarım saat vakti var böyle koyular. Oğul eli ilgerden Tungatar dep koyup, jalpı jonon Tungatar eline kayırlarım. Hiç kaçan özüңөрдүн adamlık sapatыңарды, kaziyetiңерди adamlık akçaga, pulga satmagıla. Daim yer için işlep bere turgan jigitтердин kandidatın, tarafkerin koldap oşolordu götürmeleyli. Men özüm birinci